West Karbi Anglong Hamren Rosopi District Hempialong Kidam Tang Ning Kaning Ko Associate Tovar Missen Kavi Kachileng Nang Tisung Kaning Rialong Non Asamala Scheme Pen Tovar Ajam Githe Tumpring Pen Khanduli Kachileng Kilometer Phoke Brapo Ajak Kasemar Bom Githek Long Ajok Havarat Jehok Pluan Pin Halapu Karbi Anglong Autonomous Council KAC Gachari CEM Dr. Tuliram Long Hang Sitami Hamren Rosopi RJ Kelar Pun Pen Difu Teng Kapin Chong Jiapan Akimang Pen MOS Pen Kideng Pen Asam Mala Scheme Ajak Kiding Jasime Tumbreng Pen Khanduli Pen By Thalang So Pen Hamren also Pi Kachileng Punji Apan Ajam Thimu Chotatawar Semar Pon Bomno Ajo Pirlo Sangse Pin Pensi Sai Ki Claim Ki Theklong Pen Hawar Arat Aning Arong Rintilo Bonta Kam Ki Claim Ki Paprap Ku Pen Ajok Quality Ki Mimi Jiang Taxi Tek Binpur me Hamren Rosopia along Hamren Golf Higher Secondary School Adung Head Side Drain Kasemar along Hamren Risoijang Asong Pen Kelang Charia along Ningkang Samse Chipaklangsi PWD Executive Engineer SDO SO SA Anparta Competent Authority Atun Chelangdunsi Kimiputa Jong MOS Pen Keteng Pon Ice Scheme Mate Asam Mala Ice Scheme along Kam Kiklem Pon Kasai Oya Joini Sing Pin That Nang Itu Kananga Ziltum Tegram Long Non Lada Higher Secondary High School Adum Lapen Puke Fishery Department Law Fishery Department Higher Secondary Adat IC Train Kasalam Do Mate Footpath Kabang So Drain Hello Footpath Ta Laso Kasalam Kasai Oya Joini Sing Tum Mane Pinit Rangke Mane Rat Pampaje Pachin Nako Kang Tu Sabana Pachin Nako Am Tebang Hello Laso Ditu Non Ke Thok Pon La Theng Pi Bang RNC Ne Sari NC Ne So NC Basi Duila Ajak So NC Ajak RNC Tela So Pot Bang At Si Bikok attack nun kok amasi attack amasi ke talk la da attack amasi to talk tu jom da so taxi angkala 8mm 10mm da so concrete taxi aku 8mm 10mm par japsi hala taxi la tum aku footpath salam thola Labang Sotowar ke Ningkreng Barla ki Cham ki Chiahut Sidami Chileng Phun Unangji Pulote Long Le ki Thok Pen Roller ki Koyadim Tong Sikot Pen Side Drain ki Kimdun Phit ke Ajak ki Ding Uaphan Kalide Jibata Jong Halapu Reng Bong Hom Adam Propen Hamren Circuit House Kachileng Tovar Sidami Ko Anma Ajam ki Pathinangji Arona Teng Pen Le ki Claim Kalipata Rong Asar Anparta Hamren Risui Jang Asong Amaipu Long Kiram Tirang Pen Jongdut si authority tu man kaju kang tu ngake PWD department lakan ada claim bom contractor atau apa sila so bitung thaidaw long apuna long le ki orang ata long le ki orang ta hala pu fishery department abon rual do kok wajo ni chot lata la singon website nikan sibang nikan ni bang dun tahai tala so pike la sebab so drain la footpath la bangke la ke rai pun pa avedi la si inglong apil the pina po lang ta ajur tan so lang ajur ke tan la joini si prabjin pen lada authorized atu PWD department atu Hamren along Saiki claim PWD department engineer SDO tu bang nai lapen dak claim contractor abang pu alang ditu bang si ladang nang celang dunai kam abang ke pen manager dak manager do pulo te manager abang dak supervise dunai apolo lang dunai apolo la pu ke claim kechokche athe ladak ke inglong adim pinang po lang ajur tan o lapen mo hengmodak pulo te ditu se akoy wang pu pansi akoy kahinu wan pu bang labang ma nai polo Ang tan pen kachong dat ke wan pen aning ke hang aling ki claim pen mo apia pan thidung akaluk son do jiputa jongdun tang te ang tonalam haladak mystery kam ki claim voi la pen HREA amai puatum pen kaning je alam RGX sina labang so sai ki claim bom la ki NN construction busi jongpon Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KTV News